Kinsa karon. Uy. Kinsa karon, kinsa katong nakulang sa papel. Hey! Pag-abot sa klase, roll call sa maestra. Pass your requirements, murag pista sa fiesta. Ang uban nagnisi, ang uban nagkurog. Kay ang ilang folder ni Pisra kaayo murag log. Si Juan nag-antos, wag yun kahuman. Sleep tight sa gabi, way project nga nadala. Si Ana nag-una, color coded tanang tab. Si Mart nagsaligra sa bahala na nga grab. Kinsa, kinsa, kinsay bagsak. Kinsay kulang uge, submit sa klase. Ay kinsa, kinsa, kinsay ni pasar. Kinsay nataoran o congrats nakalusot ra. Kinsa, kinsay bagsak. Ikaw ba, ako ba, or sila ra? Kinsa, kinsa, kinsay ni pasar. Ayaw lang kabalaka, sabay takatawara. Naglingkod sa likod, nag-amping sa grade. Nag-ampo nga ang plus point mo trade. Si Maam nagtanaw sa listahan nga taas. Relax lang mo tanan, ayaw ninyo I guess. Si Pedro, kulang og logbook pero klaro ang effort. Si Mia, kompleto pero puro copy-paste report. Ang tanan nangangananggutana sa kilid. Maam klaro ha daw kay murag thriller sa Netflix. Kinsa, kinsa, kinsay bagsak. Kinsay kulang uge, submit sa klase. Ay kinsa, kinsa, kinsay ni pasar. Kinsay nataoran o congrats nakalusot ra. Kinsa, kinsay bagsak. Ikaw ba, ako ba, or sila ra? Kinsa, kinsa, kinsay ni pasar. Ayaw lang kabalaka, sabay takatawara. Pili lang ni numero, kinabuhi ni nga storya. Na ay let mo mata, na ay sigig tuon, na ay sigig katawa. Bisag kulang sa rason, pero sa tinud lang, Maam. Kinsa, kinsa, kinsay bagsak. Kinsay kulang uge, submit sa klase. Ay kinsa, kinsa, kinsay ni pasar. Kinsay nataoran o congrats nakalusot. Kinsa, kinsay bagsak. Ikaw ba, ako ba, or sila ra? Kinsa, kinsa, kinsay ni pasar. Ayaw lang kabalaka, sabay tagat